Lijep pozdrav, zadatak glasi da ispitamo jesu li funkcije f od x i g od x je f od x je x plus 2 i g od x je logaritam od 10 na x plus 2. Za početak da vidimo je li ovo pravilo isto. Logaritam od a na n, sjećate li se ovoga da se ovaj n može spustiti ispred, pa je to n puta logaritam od a. Da vidimo ovdje. Smije li se ovih x plus 2 onda spustiti dole? Može. Da. Logaritam, evo ovdje ću to napisati. Logaritam od 10 na x plus 2 je isto što i x plus 2 puta logaritam od 10. Gdje sam napravio grešku? X plus 2 množi logaritam, znači x i 2, pa moram staviti zaradu. Koliko je logaritam od 10? Logaritam od 10, to vam je ovako, ako je baza 10, 10, baza je 10 jer ništa ne piše, 10 na koju daje 10, dakle 10 na koju je 10. Svaki broj na prvu daje samo sebe, pa tako i 10, znači eksponent je 1. To je logaritam od 10, znači to je 1. X plus 2 puta 1 je x plus 2. Da, pravilo funkcije g od x je isto pravilo funkcije f od x. Da vidimo prirodna područja definicije, odnosno domenu. Domena funkcije f je cijeli r. Zašto? Ja mogu bilo koji ravni broj na njega dodati 2. Tu nema problema. Što je domena funkcije g? Logaritam se može izračunati samo za pozitivne brojeve, što znači da bi 10 na x plus 2 trebalo biti pozitivno. A 10 na bilo koju je pozitivno. Kad god imate ovakve funkcije, 10 na x, 5 na x ili tako nešto, rezultati ovih eksponencijalnih funkcija, znači njihove vrijednosti su uvijek pozitivni ravni brojevi, što znači da je domena funkcije g također r. Rekli smo da je kodomena da se podrazumijeva da je skup ravnih brojeva, da pravilo, domena i kodomena ovih dviju funkcija su jednake, prema tome ove dvije funkcije su jednake. Hvala što ste gledali.